može? Uredno. Je li slobodno? Slobodno je, bezbjedno, nema ništa. Možete prići. Mora biti korak, ali idem korak, Nešto me je otišlo mi nešto mokro. Ovo je Mokro mi nešto između nogu. disanje, Uredno. respiracija, cirkulacija, Dobro, puls, cirkulacija 90. Dobro, 105-60. Dobro. Stanje svijesti, uredno. Dobro. Gospođo, dozvoljavate da vas pogledam? Može, samo pregledati. Moramo otkriti. Pregledat ćemo fundus iznad nivoa pupka. Dozvoljavate li vaginalni pregled? Slobodno me doktor će pregledati, a jedno čekam. Otkrićemo šta se vidi. Prolaps pupčanika, kod nas se vidi pupčanik. Ovo je hitno stanje koje zahtjeva transport u bolnicu. Morate, sad ću vas ja zamoliti da se okrenete na leđa, četvoronoške, na koljena. Tako. Okrenut ćemo. Rukavce, molim vas. Imam rukavice na rukama. Dajte mi tople komprese natopljene toplom fiziološkim rastvorom. Ja ću pokušati sad da zadržim vaš pupčanik, znači vršim pritisak na glavicu, ne vršim pritisak nego zadržavam i pokušavam sad lagano, ne dodirujući pupčanik, da ga vratim. Dodajte mi molim vas fiziološki i kateter urinarni 500 ml fiziološkog, plasiram urinarni kateter i 500 ml fiziološkog rastvora. Dajte mi klemu da klemujem. Klemovano. Gospođo Tilt, ja ću vas zamoliti da se sad vratimo na leđa. Lagano, polako. Ovo je sada zbrinuto. Sad moramo transport, znači da obezbijedimo položaj, bočni lateralni položaj i da podignemo noge. Podignite malo više noge. To bi bio neki transport. Nisam sad stavila deku ako ima ovdje, ali se podrazumijeva. Ovo zahtjeva, ovo je hitan slučaj, ne smijete se, može samo ići u ležećem ili da hoda, znači ne smije da sjedne. Transport u bolnicu, najaviti, pozvati i da ide pod svjetlima i rotaciju. Na putu za vrijeme transporta možemo pozivati stebljene rukavice, pa ću onda dodat ćete mi vlažno stebljene rukavice, vlažno toplu gazu, a prethodno ću ja samo da pokušam vratiti taj pupčanik. Malko ću samo napitati prednjačiću čest. Vam je prednjačića čest, šta ćete sada? Šta ćete sa tom prednjačićom čest? Malo ću je samo potisati da bi vratila... Ajde, Bona. Samo da bih malo napravila prostora za pupčanik, pa onda prvo je pupčanik, jer žena dobro smo sad počeli, izvinite. Prvo pupčanik, ja se izvinjam, sad ću doktor samo. Mi smo svi u kolenu, sad Someone explained them that they have first back cord and then kateter. I ovdje isto se radi. Šta? I ovdje isto radi prvo pupčanik pa kateter. Someone explained them